Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongere tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka. Muryango mugari wa TV Dunia ni kote. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 tugarukanye icyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia ni kote. Twebwe dutangira rero dusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikira bari mu majyaruguru, abadukurikira bari mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, kudeshapo kuri mwebwe mudukurikira muri mu mujyi wa Kigali. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Ni mu gihe kandi dusuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu Burundi, Bujumbura, Cibitoke, mumeze mute mu misozi hariya rwose za Kibuye, mumeze mute bakunzi ba Kirundo, mumeze mute inshuti z'akadasohoka za Cankuzo, mumeze mute nshuti Magara za Makamba ndetse n'ahitwa za Rumonge, mumeze mute. Nongeye kwifuriza kumererwa neza, amahoro impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Mumeze mute bakunzi ba Uganda, bakunzi ba Kenya, Tanzania, kwisi hose abakunzi bacu badukurikirana bari hanze y'igihugu, abari hanze Afrika y'Iburasirazuba, cyane cyane abadukurikirana bari South Africa, abari Malawi, Mozambique, twongeye kwifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha abikomoka kuri Nyagasani bigumane namwe. Hanze Afrika rero turasuza abakunzi bacu badukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dufite umuryango mugari udukurikirana uri ku mugane w'Uburayi, abadukurikirana bari mu Bufaransa, abadukurikirana bari mu Bwongereza, mu Bubiligi n'ahandi hatandukanye. Twongeye kwifuriza kumererwa neza. Aziya mumeze mute bakunzi baherereye hariya rwose mu Bushinwa, Omani ndetse na za Katari, twongeye kwifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe, tugarukanye amakuru adasanzwe. Murabibona yuko ngarutse mu ishusho nshya, murabibona yuko ngarukanye icyitwa murare, ariko nanone ni murare irimo n'icyitwa agahinda. Koloneli Manirakiza ngo baramurashe abasirikare ba FARDC, ndaza kubabwira ese igitumye bamurasa niki, azize iki. Biravuga yuko uyu mugabo ngo azize ingeso, navuga yuko ari mbi nyamuneka. Ni umugabo ngo urashwe n'abasirikare ba FARDC aziranga ikintu cyitwa inda yo mu kabari. Kanyumvira nawe, umusirikare originali koloneli nyawe akazira indayi. Turabigarukaho rero tubyinjiremo neza mu misozi itandukanye ya hariya muri Uvira. Nze kubabwira nubwo ibi byose biri kuba, biravuga yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane kandi biri kuba ihurizo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. FDNB ndetse n'abasirikare ba FARDC bati twebwe ntago turi kumva ndetse kandi nta nubwo turi kubona ibyo abasirikare b'abarundi bari kudukorera ku rugamba. Bati abarundi bari kudutererana bakadusiga ku rugamba, bakaturasira mu misozi ya Zangweshe, haraza Mwenga, bakaturasira mu misozi itandukanye ya hariya za Karambi, bakaturasira mu bice byinshi bitandukanye. Abarundi rero barashinzwa guta urugamba ndetse kandi n'abari ku rugamba bagashinzwa kugambana ndetse kandi no gutererana bagenzi babo. Ibi bibaye nyuma yuko abarundi bakomeje kugenda barasirwa ku rugamba. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Evariste Ndayishimiye Alias Neva ngo yahunze igihugu, turaza kubyinjiramo tuze kumenya ese ibintu nibyo cyangwa se ni amakuru navuga yuko ari ibinyoma. Twebwe na twagiye tubabwira tuti twebwe izi nkuru mujya mubona zicaracara ku marezo sosiyo, tuba tugomba kuza tukababwira ukuri gushingiye ku kuri cyane kandi kwimbutse kweruye. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu misozi yahitwa za Rumonge, tugaruke mu misozi yahitwa za Makamba, twinjire za Ruyigi, twinjire ahitwa za Bujumbura, za Kibuye, tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana mu gihugu cy'u Burundi. Ishyaka rya CNDD-FDD ibyaryo rikomeje kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba. Mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kubura yakira ndetse kandi yamaze kubura ayamira. Ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya turi kuvugana ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri bitatu. Hari icyiciro gishyigikiye Evariste Ndayishimiye, icyiciro kiri kugaragaza neza ko kidashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye n'abadafite aho bahagaze. Abagaragaza ko badashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ibi byabaye nyuma yuko ari gushinzwa yuko ngo ari gushyigikira umutwe wa FDLR, ngariko inyungu ziva muri umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira mu bihugu byinshi bya hano muri Afrika y'Iburasirazuba no ku isi muri rusange, cyane cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko akakaya turi kubona yuko Kisekedi Shirombo ari gufata benshi akabahereza Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'ubu habarurwa abarenga 6300 bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bivuga yuko biri buze guteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo ku rwego hejuru, kandi byanatangiye ku myumvimagatanyo idasanzwe mu ishyaka rya CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye ibibazo byose bakomeje kugenda bimushinza. Ese aya mazi abira araza kuyikuramo ate?
nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye, bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura muri rusange. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza mu byiciro byinshi by'amakuru menshi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, tuza kubabwira yuko ngo leta y'igihugu cy'u Burundi yamaze gufata icyemezo cyo gufata bamwe mu banyamurenge bakabafunga, nyuma yuko bamwe mu banyamurenge binjiye mu butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko ibintu mu gihugu cya Kongo bikomeje kugenda biba ibibazo cyane cyane mu misozi ya Sud Kivu. Biravuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ari gufata bamwe mu banyamurenge bavuka muri Sud Kivu muri misozi y'Iminembwe akabafunga. Abangaba rero arabaziza iki? Byose turabyinjiramo tuze no kumenya uko bihagaze. Hari abarenga batandatu bamaze kwicwa ku banyamurenge. Ese tuze kumenya abanyamurenge bazize iki? Turabyinjiramo rero tuze kwinjira cyane mu biri kuvuga ku mugabo witwa General Prime Niyongabo. Aka kanya bivuga yuko ashobora kuba yamaze gutabwa muri yombi. Ese General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi kubera iki yaba yatawe muri yombi? Ese ibimaze iminsi bivuga yuko General Prime Niyongabo mu mugambi ukomeye cyane wari umaze iminsi uvuga yuko yari afite umugambi wo kuba yakorera kudeta witwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nicyo cyaba cyatumye atabwa muri yombi, cyangwa se ibyo byose tuba tugomba kubyinjiramo ndani ya ndani tukamenya uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hari ayandi makuru turibuze kugarukaho yimbitse yeruye ashingiye ku bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Igisirikare cya FDNB aka kanya biri kuvuga yuko intege zacyo zikomeje kugenda zicika. Navuga yuko FDNB aka kanya yamaze gucika amazi, cyane cyane nyuma yuko iyi FDNB ifashe umwanzuro wo kugira gutya igafatanya na FRDC aho kugira ngo bigire icyo biyongerera, ahubwo iyi FDNB ikomeje kugenda ivuga na buri muntu wese, cyane cyane ababirebesha amaso ndetse n'ababyumva. Bivuga yuko iyi FDNB nayo ubwayo yamaze kugaragaza ndetse kandi iri kwemeza yuko ngo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuba hari abasirikare benshi bari koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo harimo icyitwa ibibazo byinshi bitandukanye, cyane cyane bishingiye ku cyitwa ngo ivanguramuko rikomeje kugenda riranga igihugu cy'u Burundi, rikomeje kugenda rigira uruhare kuba bamwe mu basirikare ba FDN bakomeje kuvuga yuko ngo inshingano bakomeje guhabwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ziri kubashyira ahaga. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu gace kitwa za Biendo mu misozi y'Iminembwe, twinjire Milanga tuze kumenya uko bihagaze, twinjire mu misozi yahitwa za Katumba, twinjire mu misozi itandukanye ya za Karemberembe muri Fizi, tubabwire icyo abarundi aka kanya ikiri kubabaho. Nababwiza ukuri ko ibyabo bikomeje kugenda biba bibi. Biravugwa biremezwa yuko agasozi kitwa Biendo ndetse n'umusozi witwa Milanga, imisozi yegeranye iri muri Walungu, yamaze gufatirwamo mpiri aba FDLR bagera kuri 23 bafashwe n'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi ibi byose turabyinjiramo cyane tubihuza n'ikitwa Operation Simusiga zakozwe, Operation Karabutaka zakozwe muri Kivu ya ruguru, uruhande rw'umutwe wa 23 rukaza kurangira rufashe agasozi kitwa Katero, agasozi kari hagati ya Muro ndetse na Masereke, agasozi kari hagati ya Kavinyonge kakaba kegereye ikiyaga cy'Eduwari, ikiyaga kiri hagati ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na hagati muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane mu misozi yegereye Tetwari ya Rushuru, Tetwari ya Rubero ndetse n'ira misozi ya za Beni, ndetse kandi ikiyaga cyegereye Butembo. Nkuko mubizi rero njye mbabwira nti ibyacu ubudasa bushingiye ku budasa, kandi ubudasa bushingiye ku kuri, ukuri gushingiye ku kuri utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni TV Dunia Nikote rero ngira ngo twihuse cyane, ndagira ngo dutangire kuri situation uwitwa Colonel Manirakiza wamaze kuraswa n'abasirikare ba FARDC, ashinzwa ngo kuba yagize gutya rwose ngo agakora igikorwa ngo cyo kuba ngo rwose ngo yagiye akinjira mu nzu isanzwe ibamo umukobwa wari inshuti n'umwe mu ubwo mbivuze mu kinyarwanda kiza kugira ngo bize no kumvikana neza, ngo yakwinjira muri iyo nzu yari irimo umukobwa usanzwe uzwiho ku mwuga wo kwicuruza hariya muri Uvira. Ibyo byahereye muri Uvira, bikavuga yuko rero ibibazo byakomeje kugenda bigaragara ndetse cyane bikomeje kugenda biba ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi. Colonel Manirakiza rero biravuga yuko bamusanze muri ako kabari gasanzwe kakuriramo uwo mukobwa ukora umwuga w'uburaya, bamara kumusangamo aryamanye n'uwo mugabo bakamusohora mu nzu bakamugera muri metero zigera muri 300, abasirikare bagera kuri 2. Bivuga yuko harimo n'ufite ipeti rya kapiteni wa FRDC wari ufitanye umwana n'uwo mukobwa agahita amurasa. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye. Ibi birahuzwa n'ibiri kuvugwa biri kubera za Kitara, biravugwa
kandi biremezwa yuko imisozi ya za Karungwe, imisozi y'ahangaha za Kavimvira, imisozi ya za Kiriba, imisozi y'ahangaha za Katongo, imisozi ya za Muheta, imisozi ya za Gomba, icyitwa abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bakurwa muri ibi bice mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, bikavuga yuko kandi ibi byose biri guterwa n'uko ubwumvikane ndetse n'imikoranire yimbitse cyangwa yeruye ku masezerano ashingiye ku gufasha FRDC ku ruhande rwa FDN by'igisirikare cy'u Burundi bikomeje bigenda bigura intege, bikagaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi biri kuvuga yuko ngo akenshi cyane FRDC iri kubashinza ubugambanyi. Ibi biraba nyuma yuko n'ubundi FRDC biri kuvuga yuko mu duce tumwe na tumwe cyane iriya misozi ya za Mwenga, nagiye mbadondosha mbabwira amakuru ya haraza Budodo, nagiye mbadondosha mbabwira amakuru ya za Kalambi, nagiye mbadondosha mbabwira amakuru ya za Nduba hagati mu birembo bya Mwenga, nagiye mbadondosha mbabwira ibiri kubera za Rugogo muri Warungu apruta muri Mwenga, ngenda mbabwira icyitwa Barundi aho bakomeje kugenda bahunga utwo duce ku bushake nyuma yuko ngo abasirikare b'Abarundi operation commanders bayoboye bari kubabwira bati mu gihe mwamaze kumenya yuko mama 23 iri mu birometero bigera ku 9 uwo musozi mujye muhunga kuko ikiba kigiye kuba ni bya bindi imbwa yaboneye ku mugezi n'ubundi Abarundi n'abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda babona. Ibyo sinatinya kubivuga kuko icyo tuba turi kumwe, icyo tuba turimo aba ari icyitwa ukuri gushingiye ku kuri kandi umuntu abavuga ibigaragara. Niyo mama mabwiye niho udafite nimero yanjye utari muri groupe ngo ujye ubona amavideo n'amafoto ashingiye ku kuri ibyabereye ku rugamba uri gucikwa, andika nimero 0785877237 amakuru mamo ashingiye ku byabereye ku rugamba ajya kugeraho umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Ripoti ya risasi na majeruhi kuwarashwe ku bikoresho byafashwe ku bapfuye ni bangahe, byagenze gute kugira ngo ibyo byose bibe. Akenshi uzasanga nk'ayo mafoto y'ibikoresho byafashwe abasirikare barashwe bamwe na bamwe tubashyira muri groupe, ibyo byose mukabyibonera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amaneka ntabwo ibintu byoroshye rwose. Nk'ubu tukiri ku ruhande rwa FDNB nyigize kuba dondosha karengera ngo iyi nkuru niba mwayumvishe cyane niyo mpamvu mbabwira ni wowe uba ugomba gukurikirana amakuru guhera ku nkuru ya mu gitondo kugeza saa sita kugera nimugoroba kugira ngo umenye se niba koko Abarundi bakomeje kwisobanamo muri Uvira mu gitondo byari bihagaze bite cyangwa se Uvira bihagaze bite. Nk'ubu biravuga yuko Abarundi imisozi ya za Sanje na Remera bari kuvuga yuko ngo iyi misozi bamaze guhakana yuko batagomba kuyijyamo, bemeza yuko abasirikare ba FARDC aribo bagomba kuyinjiramo nyuma yuko n'ubundi ngo iyi misozi ya za Sanje na za Remera mama ko yatatu ikomeje kuyegera iturutse ahitwa za Rungutu, iturutse ahitwa za Ruvungi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi bikagaragara ko ngo mama 23 nta gahunda ifite guhagarara ku rugamba ndetse kandi ifite umwanzuro ndetse n'intego yo gukubita ibabaza uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'ikitwa abafatanya bikorwa babo. Nkuko amakuru ari guturuka muri Sud Kivu ibintu bikomeje kugenda bikomera, imisada y'abasirikare ku ruhande rw'intare za Sarambwe cyangwa mama 23 mu misozi ku muhanda w'Utesonari 5 uva za Bukavu werekeza mu misozi ya hano za werekeza muri no misozi ya za Uvira ku muhanda w'Utesonari 5. Ubwo birumvikana ko harimo imisozi ya za Kisozi, birumvikana yuko harimo imisozi ya hano za Rubarika hanababwiye mama ko yatatu yamaze kuzana imisada y'abasirikare, birumvikana yuko harimo imisozi ya Zabideka, birumvikana yuko harimo imisozi itandukanye yahangaha mu byerekezo bigana za Sanje na za Remera, kuko uvuye Rungutu werekeza Sanje ndetse na Remera ni milimetero bike cyane winjira ndani mu mujyi wa Uvira. Nkuko amakuru akomeje kugenda aturuka ku rugamba ubona yuko ibintu byakomeye ndetse kandi byazambye. Ese birazamba leta y'igihugu cy'u Burundi irabivugaho iki? Birazamba leta Kinshasa irabivugaho iki? Leta y'igihugu cy'u Burundi yo icyo yitwaza iravuga iti twebwe abo turi guhangana nabo mama 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo bati turi guhangana namwe mu basirikare cyane ngira ngo mwagiye mubibona yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yagiye yitwaza bimwe mu bihugu bya hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ivuga yuko ngo ngari byo bifasha ngo mama 23 cyangwa se ngari byo bifasha Alliance Fleuve Congo. Bimwe mu bihugu bya hano muri Afurika y'Iburasirazuba mwagiye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba harimo n'igihugu cy'u Rwanda byagiye bihakana no makuru ndetse kandi bigatanga n'ibimenyetso ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bakomeje guhamya yuko ngo impamvu bakomeje kubitwa bakarenga imisozi ndetse n'ibibaya ngo nuko rwose ngo ibintu ngo bikomeje kugenda byiyongera ngo cyane ngo ibyo bihugu bikomeje gusapotinga umutwe wa 23. Navuga yuko rero ibi byose bikomeje kugenda biba biri buze gukomera cyane Uvira situation, nubwo ibi byose tubirimo mu masaha asatira saa 9 nabonye amafoto n'amavideo yangezeho agaragaza yuko imodoka nyinshi zihetse ibikoresho n'imodoka nyinshi zihetse abasirikare zikomeje kuva muri
zikomeje kuva muri ziri kuva Bujumbura ziciye ku muhanda Gatumba, umuhanda uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika zerekeza muri Uvira. Nubwo harimo kwisubiranamo kajya kubukubanga abasirikare ba FARDC barasha abarundi barasanye n'abawazarendo, byagenze gutya na gutya, ariko biragaragara yuko n'ubundi ikitwa abarundi bakomeje kuvuga bati mu gihe ikitwa isantre ya Uvira yabigize gutya rwose bugiye cyitwa isantre ya Uvira yaba igize gutya yaba ikomeje kugenda igira gutya rwose igasumberezwa cyangwa se umutwe w'amako yacu tukayinjiramo, bizaduteza ikibazo cyangwa se bizadushyira mu ihurizo rikomeye cyane, kandi ihurizo izaduteza akaga gakomeye. Nyamuneka ntabwo byoroshye. Biendo na Milanga ikitwa aba FDLR 21 bahise bafatwa. Nyamuneka bafatiwe muri ariya mashyamba hitwa za Milanga, ndetse kandi hafatwa n'abasirikare ba FARDC bagera kuri 63, hafatwamo n'abarundi bagera kuri 11. Bikavuga yuko kandi ibi byose byakozwe nyuma yuko mama 23 ikomeje kuvuga yuko hari bamwe mu basirikare b'abarundi ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC bakomeje kwisanga bari muri rimwe muri ino misozi hano muri za Sud Kivu, bakiyorosa amajoro rimwe na rimwe bakajya kwica abaturage. Nako ntago ari kwiyorosa amajoro kuko izi za FDLR zo zibikora no mu masaha yo kumanywa. Ibi rero ubona yuko bikomeje guteza akaga ndetse kandi n'ikibazo ku rwego uri hejuru ku munsi ugenda uzasundi. Twese twibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute, ko bikomeje kuba akaga ndetse kandi ko bikomeje kugenda bikomera, kandi uko bikomera niko bikomerana cyane ikitwa igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'ikitwa abafatanya bikorwa babo. Ukurikije uko situation ihagaze, ibintu ntago byoroshye, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Ariko nanone hakaba ayandi makuru avuga yuko ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, kandi nkanakubwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ariko nanone turabyinjiramo tubihuza n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zamaze guhabwa inshingano zikomeye cyane muri kino gisirikare. Turagaruka muri page zikuyemo amakuru menshi kandi akubiyemo muri Kivu y'amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'amajyepfo. Aha nanone turajya muri Rushuru tumenye uko situation ihagaze muri rusange. Turabyinjiramo kandi tubijyanisha n'ibyabaye mu misozi ya hariya muri Uvira, tumenye uko situation ihagaze muri rusange. Ni byinshi rero biri kuvuga kandi ni byinshi biri kugaragara, ariko nanone nyuma yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera, abaturage hari byinshi bari kuvuga ndetse kandi hari byinshi bari kuvuga bamaganira kure ibitero bikomeje kugenda bigabwa n'igisirikare cy'u Burundi mu misozi itandukanye. Turabyinjiramo rero tubijyana nanone mu misozi itandukanye yegereye hari akavimvira, tujye ahitwa Kawezi, tujye ahitwa Kiku, tujye Tema, Kingwengwe, Kihande ndetse n'ahitwa za Kiriba, Runigo, Sanje, Remera, tumenye uko situation ihagaze mu misozi yahariye muri Sud Kivu. Turajye ahitwa Murenge, tujye mu misozi itandukanye yahariye muri Sud Kivu, tumenye uko situation ihagaze muri rusange. Umuhanda route nationale 11 Bugarama ujya ahitwa Kamanyola mu byerekezo bigana route nationale 5 ugana ahitwa Ruvungi ndetse n'ahitwa Kakamba, Ruburire ndetse n'ahitwa Kisozi hariya mu bisozi bya Kabumenge. Turajyeyo tumenye uko situation ihagaze. Hari amakuru nahawe kandi yizewe y'ibikomeje kugenda bikorwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi kandi ubona yuko cyambariye urugamba ku rwego rudasanzwe. Ni igihugu cy'u Burundi cyagarutse ku mirongo y'embere ku rugamba mu buryo butandukanye, ariko nanone bivuga yuko ibi biri gucira amarenga bikomeye cyane uyu mutwe w'intare zasarambwe mu kwitegura urugamba ku rwego rudasanzwe. Turabihuza n'ibikorwa bidasanzwe by'ubunyamaswa biri kuvuga yuko biri gukorwa mu misozi itandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi, mu misozi yahitwa Butegege, Mwaro, Butegama, mu misozi ya Musongati, Sharire, Karuri, Ruyaga, Mureke, Nzunga, Musenyi, Kabanga, Gikomero, Nyabikenye, Gihororo, Kayanza ndetse no mu mujyi wa Bujumbura ahitwa Nyamabere, Gatumba, Bihembe, Kibitoki, Mayuki n'ahandi hatandukanye. Igisirikare cy'u Burundi FDNB gifatanyije n'imbonerakure z'igihugu cy'u Burundi bakomeje gukora ibikorwa bitari byiza byo kwibasira abaturage. Bikavugwa kandi ko mu gihugu cy'u Burundi kwikubitiro ivanguramoko ari byo rikomeje kugenda ryiyongera. Bikavuga yuko abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi bamwe na bamwe ari bo bakomeje gutungwa agatoki mu gukekwaho gukorana bya hafi n'umutwe wa Red Tabara usanzwe uzwi mu ntego zo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko amakuru akomeje guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Birakomeza kuzamba kandi birakomeza kugenda bikomera cyane, ariho
benshi bari kuvuga bati ariko ibi bintu ntabwo byagakwiye kuba bigenda gutya, ahubwo leta y'igihugu cy'u Burundi yagakwiye kuba ishakira igisubizo ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Mwaba mwabimenye se ko hari abandi basirikare bagera kuri 7 b'igisirikare cy'u Burundi bagiye gutabwa muri yombi? Ku ikubitiro hari uwitwa Niyigena Clarisse ndetse kandi hakabamo uwitwa Habimana Jean Baptiste, ku ikubitiro hakabamo uwundi mugabo witwa Ngabukiza Jemuve. Nk'uko amakuru kandi akomeje kugenda atangazwa ari guturuka hagati mu gisirikare cy'u Burundi, ni nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi, bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi hari gutegurwa operation Simusiga, operation Karabutaka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero izi operation ziri gutegurwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, umutwe wa Red Tabara bishoboka yuko cyane ushobora kuba waturuka no muri ya misozi ya Zauvira. Niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi mubona yuko cyambari urugamba kandi gikomeje kudeploy abasirikare benshi cyane mu misozi yahariya muri Uvira. Nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa, akomeje kugenda atugeraho kandi bikomeje kugenda bigorana isegonda ku isegonda ndetse n'umunota ku munota. Ndagira ngo tubyinjiranemo neza rero, ubwo narindi mu ngingo z'ingenzi ndagira ngo tubyinjiranemo neza tumenye operasiyo zabereye mu misozi itandukanye. Ndagira ngo duhere mu misozi ya Sud Kivu tumenye uko situation ihagaze muri rusange. Ni misozi ya Sud Kivu, ni misozi nababwiza ukuri ko ikomeje kugenda imisozi ikomeje kugenda igaragaramo ibibazo. Igisirikare cy'u Burundi cyakoze operasiyo yitwa ngo ni Chikong. Iyi operasiyo yari y'abasirikare b'abarundi bavuye muri Kavimvira bazamuka Kawezi, abandi berekeza Kiriba, abandi berekeza Runiga, berekeza mu byerekezo byahitwa Sanje ndetse na Remera. Bivugwa yuko uyu mutwe wa M23 wari ufite abasirikare b'inarumitwa bari bari mu bira bice bya Kabare mu mujyi wa Bukavu, abandi baturuka mu Mosho na Kamanyora babana amayira kuri muhanda wa Route Nationale 11 berekeza mu byerekezo birimo igisirikare cy'u Burundi. Bivuga yuko iyi operation Simusiga ya Cikongo yari yateguwe n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, yaje kubirizwamo bikomeye n'uyu mutwe w'intare za Sarambwe ndetse n'umutwe wa Twirwaneho, bisanzwe n'ubundi byarafashe umwanzuro wo gufatanya mu rugamba rukomeye cyane rwo kurwanya leta ya Kinshasa. Kandi bikagaragara yuko ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane, bikomeje kugenda bihindura isura kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Uko umunsi ugenda uzaza undi niko urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba, kandi urugamba rukomeje kugenda rugaragaramo ibibazo byinshi bitandukanye. Kandi bimwe mu bibazo biri kugaragara cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ni operation Simusiga, operation Karabutaka ziri gutegurwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ariko navuga yuko impamvu ikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi cyateguye operation Simusiga muri no misozi ya hano muri Uvira, nuko bamaze kubona yuko uyu mutwe uri gushaka uriya mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi kikavuga yuko mu gihe uyu mutwe ndetse na Twirwaneho baba bamaze gufata ibice byinshi bitandukanye byahariye muri Uvira, harimo n'umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta y'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko ifatiye umwanzuro wo gufunga imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, bahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye birimo ibibazo bitandukanye by'ubukene bituruka ku bicuruzwa bakurwaga mu gihugu cy'u Burundi byerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, ibindi biva mu gihugu cy'u Rwanda byerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko n'abaturage bivuga yuko bo mu gihugu cy'u Burundi yuko bakomeje gutaka inzara, baninubira uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko ibyo yabijeje n'ibyo yabemereye nta kintu yigeze akora na gitoya, nibuza 1%, ngahubwo akomeje kugaragaza yuko ashyigikiye cyane umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze genocide ugahungira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi bagahungira mu bihugu byinshi bitandukanye bya hano muri Afurika, mu Burayi, muri Aziya n'ahandi hatandukanye. Ariko bikagaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na kandi na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bakomeje gufatanya n'uno mutwe ku rwego ruri hejuru. Bikavuga yuko mu gihe baba bakomeje kugenda bakorana n'uno mutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994, ibi bishobora guteza ibibazo ndetse kandi bigateza n'akaga ku rwego ruri hejuru, kuko biravuga yuko leta y'igihugu cy'Ububirigi ikomeje kugenda itanga inkunga zitandukanye zo gushyigikira ibi bihugu, u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bicumbikiye uyu mutwe, kugira ngo uyu mutwe ukomeze ukingirwe ikibaba. Bikavugwa yuko kandi ibi bintu bikomeje kugenda biba ikibazo nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ifatiye umwanzuro wo gufata bamwe muri aba basirikare ikabashyira hagati mu gisirikare cy'u Burundi mu bufatanye bukomeye cyane bwo gushakira hamwe umurongo mugari wo kurwanya umutwe w'intare za Sarambwe ndetse kandi ngo no kwigarurira
ibice byinshi bitandukanye uyu mutwe wigaruriye. Ku ikubitiro rero drone z'intambara, drone kamikaze CH4 ndetse kandi indege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 ziri gutegurwa kandi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo barebe yuko barwanya uno mutwe nugere muri iriya misozi yegereye Kavimvira muri Uvira ndetse kandi no muri iriya misozi yegereye Kawezi Kiriba hafi y'umuhanda Route Nationale 5 ugana hitwa Runigo, ariko bikavuga yuko uyu mutwe wamaze gutegura operation Simusiga, bikavugwa yuko uyu mutwe wamaze gutegura operation Karabutaka kandi ni operation zigomba kubyara umusaruro ku bubina bwiza. Bikavugwa yuko kandi ku ruhande bikagaragara yuko ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi ubwoba bukomeje kugenda bwiyongera. Ni nyuma yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, Perezida Evariste Ndayishimiye bafashe umwanzuro yuko ibikorwa by'ubutasi, ibikorwa byo kuyobora operation mu misozi ya Sud Kivu y'amajyaruguru bigomba kugenwa kandi bigakontororwa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ndababwiza ukuri ko urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo. Icyo mba ngusaba abari ukubana nanjye ugakora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza naho bitagenda neza ukatubwira. Nongera kugushimira wowe unkurikira uri mu gihugu cy'u Rwanda, nkushimira wowe unkurikira uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, byaba ari muri Afurika, muri Leta z'Ubumwe za Amerika, mu Burayi, muri Aziya. Nongeye kukwifuriza kugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Komeza ugire impagarike n'ubugingo mu mutima.